Suraibarnya simi Agartala ni simi Sabrum Bilonia ni simi Lembu Sora simi Tingtang. Hello guys. Or Samna Kerni Kukti Jerusalem Kongro Kaparo. Rusamung Kanaka Belai Korang Kanatok Bukatong Togo. Rusamung ni bising di hukum mukumuno kusubati sanani saktari phainyai tabu saktari tongo ulabor saktarnai phai tongo nong musang korang kedai tibui. Nong ni kamini no belai korang kedai rusamnai the best folk playback singer romantic icon sini Mr. Manik Devarman bagi ya bakro lagi palha please. Nai berkata mah aku masuk. Halo. Nani fanaya ani maksaman. Ani kakisong ani pisong bukan asuk jalan orang punya faru. Tini itu first time di paswa Cini parawo ang puila. Kaya ni Hamzah mong belekan nango. Tangi malah norok Hamzah ngabagin tini nongi sajalangi koroksa. Cikon sepano artis ni sinjama kabaw ni Hamzah masri. Norok kering ke yang tini sinjama kabagai. Puila Fred yang dalam muncul ani parani takut bukuk sunan norok ni asik Hamzah kemana tini. Mohon dang sakau. Ke bipasa cili finance tamu ni ya. Kono koi ya. Cini parani borok nona belekan Hamzah kemana. Piawa norok tu kono belekan Hamzah ko ang koina muncul please Hamzah kan bipasa sekolah kedai cawi tahu please bin bagi kisah pan ke kisah bakar tahu please. Thank you. Boleh hambai. dah tadi kaca kok sana semua masih sini ya. Tini ang orang family nong Hamzah mani bagi sih nong Hamzah masih ang orang shotoni tu siapa. Abang belai kira hambai tingkat kami ni ani takut bukuk songlang belai kira kami ke hambai apa ro nong ni Hamzah tu kuplung bagi langsung mani bagi belai nong hambai. Tapi dah mana nong belai kira hambai. Asal ke mana Hamzah mumbai langsung kan. Te alga boror tong sin tolo. Sab mo. Ka thane ning sini ya. Orang korok tahu je, pasal aku orang korok ni kempen. Angka kerja zat kerja wai sekha, asal ngapai ya? Aku sekha sini. Jadi dia jam yang 10.